Cerca de 1,5 millones de euros permite la realización de obras de humanización y sustitución de las tuberías de abastecimiento y saneamiento en el barrio de A Carballeira, en concreto en la Plaza del Sagrado Corazón y en las calles Nicomedes Pastor Díaz, Benito Fernández Alonso, Filomena Dato y Castelo Ramiro. Esta é unha intervención que colle a praza esta de Sagrado Corazón e a maiores 6 rúas, non? É unha intervención, bueno, pois bastante demandada por parte dos veciños. Como se sabe, esta zona leva moitísimos anos sin facer ningún tipo de intervención. O proxecto o que recolle fundamentalmente, aparte de ampliar todas as zonas que se poden ampliar para disfrute da xente, pois a maiores facemos reposición de tuberías, non? Tanto abastecimiento como saneamento nas zonas donde técnicamente se indica, non? Las obras estarán finalizadas a mediados de 2010. En la visita de esta mañana, el teniente alcalde también se refería a la aprobación de esta zona como área de rehabilitación integral, que permitirá que los vecinos se acojan a subvenciones para rehabilitar sus viviendas. Neste barrio tamén, bueno, pois é un dos barrios que recolle ese área de rehabilitación integral que se acaba de aprobar despois do traballo que fixo o Concello de varios meses, onde se traballou cos veciños, se pasaron unhas enquisas e se definiu que tanto este barrio da Carballeira como as Camelias e o Polvorín pois podían ser susceptibles desa área de rehabilitación integral, e así se aprobou en Xunta de Goberno en setembro e se remitiu á Xunta de Galicia, que acaba de sancionar precisamente esa proposta, e por tanto pois non vai permitir xa para o ano que ven, é dicir, para 2010, contar con un orzamento específico con obxectivos concretos para facer rehabilitación nesta zona, non?